Kumin sang ni somni pahni July thachung nge thleng turasoi Mizoram mipui ba ka abikin Lunglei district mipui nan ngahil thil tam tak a thleng talawa SEDP an semman don talawa Lungleya la infiam na mun ma saktur lungphum to te July thla a bulchan tura sport minister in asoi chu malak na pakhat ma om talobok thil thleng tura ramshwai tu lok tak deputy chief minister mewin asoi SEDP July sang ni somni pani chunga semchua mantur anga asoi chu July thla aralta a semchua ani talo deputy chief minister puton doya hian SEDP chu Mizoram puma chung ko sing ruk nge na July thla chungin cheng singa chawa semman tum ani thu Tuichang South MNF block conference nei na alo soi to a MLBL tina chung ko sang khat zanga nena semtur ani thu asoi SEDP sem ahnekin Mizoram treasury chuan poisa apechhuak theidalo meka Sarkar na thokten thatopwala lo anlak chin chu arimara sha tani tari lo Deputy Chief Minister in SEDP semchua ani tur thu hi Zonet Cable News chuan heti hian apuang to a Deputy Chief Minister Puton Luyan Mizoram Puma chung ko singruk te hne na SEDP hnuaya tanpuina pek tur chu July thla chunga pek chua man be sei ani ati Tuichang South MNF block conference ko hai town hall anei man ko hai town hall anei aman puina Puton Luya hian SEDP tanpuina chu Zoram Puma chung ko singruk te hne na sem ani don ti soin cheng singa zela sem turani atia SEDP chu sarkar policy poimo tak ni in anhwaya program chi sang oma covid shileng in ati boiwanga kumni chung SEDP kalpui thei ani lo nu in SEDP hnuaya program pakhat chung ko tin khai chwana tura duan hi MLBL tina chung ko sang khazanga te hena semrwal phot ani don ti asoya adong tura thlan chwa te chu tun thla to pa SEDP committee in angai to anga Chief Minister Pompuina lak ani nuwa July thla chungin di sitin hnen atangin sem chwa thei be seyani atia SEDP chu nakuma atho ni na sem ani le don nia soin tunala changlo te po in an chantur a local zel don ani ati SEDP July thla chunga sem ani lo mai pi alama hian lunglei lama sport minister in July thla chunga na tran vector ani thu alo soito te po na tran pakhat ma alo la omlo ni in Zonet JB lunglei chuan alo tar lang ve meka Zonet JB lunglei chuan Sport Minister Purabadro Moy Roy Tein Lungleya infiaw na mun ma din thartur lungphum an phunto te chu July thla sakran vek ani tur thu asoilain vuina Zonet JB palain atlo kwalna kuthak engma alom lo anti ane Sport Minister Purabadro Moy Roy Te hian nikum sang ni somni pakhat okasi som pasari khan lunglon veng chung Salem Field a leitlang pui hockey ground siam na turte ramthar venga futsal ground siam na turle electric venga football ground siam na tur lungphum pathum aphuna July ni khat sang ni somni pahni khan ra si venga Lunglei district sport complex lungphum honna inkhoma khwalza omnia thuwa soina sport minister chuan mirin hlel tur tok lekin lungphum to sakmai lo lungleya an nei thwa ti soin sumnor chwa sa department a thleng mai theilo te po thleng ve zel tura an be sei thule Lungleya Sport Department malak na tur lungphum to sa ti chu July sang ni somni pani chunga saktran vek ani tur thu asoyani heipo malak na aomle talo vek ani Zonet JB lunglei lamin hemi chungchang an puan na hi clear le bokang Sports Minister Purabadro Moy Roy Te in Lungleya infiam na mun ma din thartur lungphum an phum to te chu July thla saktan vekani tur thu soilain voina zone JB palai na tlokwal na kuthak engma ala omlo Sports Minister Purabadro Moy Roy Te hian nikum sang ni somni pakhat August ni som pasari khan lunglon veng chung Salem Field a leitlang pui hockey ground siam na turte ramthar venga futsal ground siam na turle electric venga football ground siam na tur lungphum pathum phuma tun thla July ni khat sang ni somni pani khan ra si venga Lunglei district sports complex
lungphum hon na in khoma khwal za om nia thu soina sports minister chuan mirin thlel tur tok lekin lungphum to sak mai lo lungleya an nei thwa ti soin sumnor chwa sa department a thleng mai theilo te po thleng ve zel turan be sei thule lungleya sports department malak na tur lungphum to sa te chu tun thla chunga sak tan vekani tur thu asoyani lungphum to sak lo hi kan nei sak mai lo hi lungleya hian kan han nei deuh thua boka mirin hlel tok lek turin ma se tuna chuan covid awanga sum har sa taka kan nor chua sa kan department ron thleng mai theilo ang chi te po kha hei ron thleng ve zel to tura te po kan be se ya kan lungphum sa to te po kha tun thla hian kan satan vek don ani ti te po kha kan soi lang thar du hrim hrima heti la hian voina zone JB Palain lungleya sports munma saktur lungphum phum to te a muna tlo kwalna heng muna te hian mathar lak na tura kuthlak engma hmu tura la om lowa cheng noi sang khat zale pariat point pasari bial senga saktur lunglon veng chung salem field ta leitlang pui hockey ground po kuthlak engma ala om lo ti khotlang shwai tu tenan soi atuna hianin salem veng field kanom meka country chu angin nikum ogas ni som pasari kan helai mun ni leitlang pui hockey ground ti mingpua lungphum phum ni in a project course asumro man hi cheng noi sangkat ja pakua point pasari bial vel kha ania tichuan nikuma sport minister khan helai mun lungphum aphum khanin first installment cheng noi jali sum ko pariat point pakua pani don ani to thu kha asoya tichuan voina hian ei kotlang froi tu te noma engtin nge engtieng nge henglai hianin malakna kalpui ani to ti te anon tar lang dona coming to bilal biak vela salem veng ania vice secretary kania helai mul hi hockey ground tura ti hania ani na taka chunin tu lai khovel line hockey khel point to vak lo ni hockey game ka va soi sele ti na ni thil ni lovin an duam ti tan jan nuam lu tu ka nga amara chule khotlang anga chunin adu tamjok chun hockey ground tang jong an du lem lo ni ti top mayang ti khan mi ron ho tu tela minan ron ti kha chun lo ti kha anga ni maya chuan malak na chungchang kha chuan in hei enang hian malak na engma lo ani mai an minister bo chak tak khat atong angot khanin thil kha tilem lo ani mel ani hi cheng noi za thum som pakwa point pasari pariat senga saktur ramthar venga futsal ground na po malak na tharemo kuthlak engma ala om lo ti khotlang shwai tu tenan soi bok tuna hianin ramthar muala kanom meka helai mun ni nikum ogas ni som pasaria kan sport minister ina futsal ground ni tura lungphum aphum na mun kha ania helai muna hianin futsal ground standard size asiam tura nia cheng noi jathum som pakwa point pasari pariat senga saktur ani thute tin nikum lungphum phum ani tum khanin cheng noi za somli pathum point pakwa bial first installment mu ani thu te kha soilan ania ama ero chu voin thlengin khotlang khoi tu te kanan biak pochina helai mola hian uthlak engma mu tur ala lo ani electric venga football ground siam na tur lungphum phum to apo voin thlengin malak na ala om lo ti VCP pusilal biak vela na soya anveng field ta grass pha ani theidon phot chuan ti in anveng field chu khotlang shwai tu ten ron khomin sarkar pek an rel thu soin kumni nuama an la lawani chuan lak let le the ani ang ti in rem na an zia thu soi ke hi lunglei electric veng village council president silal biak vela kania hei helai tuna hian kan feel hi nikum ogas ni som pasari kan sport ministerin grass pha durin lungphum aron puma aminon nor chen baya kan sport foi du ta khan asia po kan han ziak noka aweme te NGO thang te kan han in ron nuwa chutianga ti theidon chuan kan pehrianga sarkar en amaro chu kumni nu ama an la loni chuan kan la let deang ti in i lekha po kan sia kan ni ate tur le a en dik tur hian min thiam anong kal thina anon tira kan han tlan pui noka alengani feel puiting alengani ti in min en sakani
Rasiveng VC Secretary Saiming Thangasai lo chuan Lunglei District Sports Complex sakna tur an veng field chu veng chunga tanga kilometer khat vela hlani thule kumin July ni khat khan Sports Minister in Lungphum a phum thu soin khamitung khan Sports Minister chuan Lunglei lungphum phum to te chu July thla a natran ani tur thu soima se voin thlengin natran alani lo tia soya an veng mual chu Sports Complex a an du thu sarkarin khotlang shwai tu te hena an thlen ti soin an dil na rem ti sakin an veng ram chu sarkara an pek thu soya an pek ni atanga kum thum ral ma ku dan thlak lo chuan LSC la let le tura in rem na an zia thu soi ke hi sai ming thang sai lo Rasiveng VC Secretary kania hey Lunglei District Sport Complex atan Kanveng Field hui huta kan than mual number 3 chaka chi kon oma khochunga tang hian KM khat bor velani chu sport complex ni tur khan purbat romoy roite kan sport minister khan in July ni khat khan alungphum ron phuma tichuan alungphum ni khan lungphum to chu July tha natran ka kan ni tur thu kha asoya maro chu hei natran chu kadla mulem lova tichuan helaya kan feel hi sport complex tur hian andu thu kha sang ni som ni September thla khani ta in ka sia sport secretary MSS secretary putjo na hian in minon phone a andu thu kha minon siatira sitting kan leya kan veng mason na tur ni te po kan siat awangin kan veng feel khu sarkara kan pe a ziaking e kan pe a sang ni som ni September ni som ni pathuma district sport office a kan VCP nan kan chowa min kan saina kan pek ni atanga kumthum ralma a kutan thak lo chuan kan LSC hi kan lalet leng ti in kan VCP